Сара Геннадий Леонид-иԥа Владислав Григорий-иԥа Арӡынба иҩыза ҳакәын дызыздыруаз, дара аибашьра аналага аамҭа инаркны аус ицыруан, даара иуадаҩыз азҵаарақәа идиҵон, даара ирацәаны дицҳарааит Владислав Григорьевич. Иара дынцәажәозгьы, ҳанеицәажәоз Геннадий Леонид-иԥа саргьы сымша игәалашәон абарҭ аамҭақәа. Геннадий Леонид-иԥа еиԥш иаауа ауаа ҳаҿцоу даара угәы иалсратәы иауп, избан акәзар макьана иахәҭамызт ус ацара, абыржәтәи иусура атәы уҳәозар дмаашьаӡакәа, ихәа дамеигӡакәа, нас иқәра хәҷык инаскьаны иаанаҳау, уи џьаргьы уирбаӡомызт. Ҳаԥхьа дгылан Хаблагьы азҵаарақәа зегьы раҵкыс ицәгьоу азҵаарақәа ихәаҿы иганы убас ҳаԥхьа дгылан. Даара ҳгәы иалст ҳазегьы, сара сҳаҭа оума, ҳара ҳколлектив оума, егьырҭ рызегьы аминистрцәа реилзлар, нас ажәларгьы ирҳәо убот, иаҳәо, даара ҳгәы далст.